အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Tiki Outpost မှာရှိတဲ့ Eagle Boss ကိုတောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်လောက်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့သူများလောက်လာတာပါနော်မျက်စိတစ်လုံးနဲ့လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကြည့်ပါတော့မယ်လွယ်မယ်လောက်တယ်ထင်ပါတယ်ဖန်နိုင်ရနော်တော့ကြာမှထင်တယ်ဖန်ရဒီမှာတကောင်ဟိုဆန်ကွင်းအားကြီးညောဘာလို့ပါချတာလဲလို့ဟာဆိုးနေတာနဲ့ကွာဒီတော့အားလောက်ကြမပြောတော့ဟာဘောသားတွေတော့ဇတ်ပါဦးနဲ့ဟာဘာမှမလို့ level မှတ်ဒီဆန်ကွင်းအားနဲ့ level တန်ရှိနေဟာဘာလုံးလဲကွာမင်းတို့ကလောက်ကြတော့မပြောတော့ဘူးတော့ငါဖုန်းနဲ့ဆောနေတာကွန်ပျူတာနဲ့ဆောနေတာမဟုတ်ဘူးဟာဖန်လိုက်ကြရအောင် let's go တော့ဒီရပိုင်းချင်းက copyright ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြပါမယ် It's raining tacos from all the sky tacos no need the sky just open your mouth and close your eyes It's raining tacos, out of the sea, tacos. Oh, you can eat, oh, shell and cheese and meat. It's raining tacos, from out the sky, your tacos. No need that why, just open your mouth. Ai dòng just open your mouth thì mình đâu được đấy dòng support là gì ạ support là gì ạ tôi 1 million cho nó hiểu lùi lao mà là hiểu mình lùi vãi ghê đâu chi hai hiểu che này đã luôn ha che này đã ha rồi khá để ha nó product gì nhưng mà số nó 2 lên là chi vì bạn nó Hả? Boss tới gì rồi? Hả? Ôi vô hay là gì bá mà lại mèo à lộ ha mấy đứa này quá hả mấy đi làm mà sao này mình nó boss có đôi gì là cái nào mới đi làm what are you doing tôi phá lâu lại đã đấy đã tôi phá lâu lại luôn đấy ha con đeo cổ gì con gì quá con mấy nhà rồi nó đeo cổ vô cổ gì lộ where is boss ôi sai ai bị lũ đại con này à lũ đi lên mới làm hả ha hay gì lộ ha còn gì nữa đấy